یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من النصران، اے نبی و آغا چاہتا چستاس بلا سنو کی دی دقیدیانو کافرانو نام، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، کمعلوم یا اللہ تستاس بزنو کی مین دے اسلام درب کی تاس تغور مال داغنا چکم ساسنا غست شیرے او بخنبمو کی تاس گناہوں، واللہ غفور رحیم، اللہ بخنک ان کے رحم ان کے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، او کدی غاری نقصان کو الستا سرام، یقیناً دی نقصان کرے دا اللہ سراد دین مخی، نو طاقت درک اللہ تعصف دیوان دے، اللہ تعالیٰ پوئے دے حکمت والدے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، یقیناً کسان چی مان راوڑے اور ہجرت کرے دے اور جہاد کرے پا خرچ کولو دمالو نخبلو دزان نخبلو اللہ پلار کی، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور آکسان چی زیور کرے دے مہاجرین تاو مدد و سر کرے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان کی زبازو، والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایت من شیء حتی يهاجروا، اور آکسان چی مان راوڑے دے و ہجرت نکڑے نشت تاصل دائی سرد دوستانی کولو نائس حق تردی پورے چاہیے ہجرت کی، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، حق طلب دا امداد کی سا سنا دا دین مبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر مکو امداد تدی پا مقابل دائے قوم کے جس تاسو دائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ تعالیٰ استاسو طول عملون دروینی، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، آخلق چی کفر اکڑے باعث دی امداد تم کی دبار سرام، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، کون کے تاسو امداد مسلمانانو نو پیدا بشیلوے فتنہ پزمک کیا فساد وے، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، آکسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے اللہ پلار کے، آکسان چی زیور کرے غیلا او مدد کرے دا کسان مومنان دی یقیناً، لہم مغفرت و رزق کریم، دید پارا دے بخشش دے گناہوں اور رزق دے عزت والا، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، آکسان چی مان راوڑے رستو ہجرت کرے او جہاد کرے استاس مرگرتیا کے، فاولئک منکم دا کسانم استاس رڈلی نہیں صابری، اولو الارحام بعضهم مولا ببعض فی کتاب اللہ، اخبل ولی والا باعث دریم اختار دید میراث دبازو پا حکم دا اللہ کے، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی سیوان علم لریم،